أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Halifatul Mesih peti da Allah bude njegov pomagač je rekao da je na prijašnjoj hudbi govorio u vezi licemjera i onih koji su se oturili od vjere i u vezi bitke Jamama i u vezi Musalame Kazaba i njegovih pomoćnika i kako se to sve privelo kraju. I također ima još nekih događaja koji su se desili u vrijeme Ebu Bekra radijallahu anhu. Kao što sam rekao, mnoge ekspedicije su se tad desile. Prva ta ekspedicija, već smo govorili mnogo detalja u vezi nje i ostalo je još 10 da se spomene. I sljedeća, druga i treća ta ekspedicija su bile predvođene sa Hazreti Huzeifom i Arfadža i to su bili oni koji su se ostavili islam i u Omanu. Oman je grad u Jemenu koji je blizu Bahreina i nalazi se između Perzijskog zaljeva i Arapskog mora. I to je istočni dio današnjih Ujedinjenih Arapskih Emirata. I tu su bila ta plemena. U toku vremena časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Oman je bio dio Perzije i Džejfer je bio postavljen za guvernera tu. Zoroastrijanizam, to je religija koja se je bila popularna u tom regionu. U 8. hidžretskoj časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao pismo sa Ebu Zeidom Ensarijom, Jamar bin Alas, Džejferu bin Đulandi i Abad bin Đulanda. To su bila dvojica braće tu. Bili su poglavice tih mjesta. Pismo je glasilo: u ime Allaha milostivog samilosnog. Ovo pismo je od Muhameda, Allahovog sluge i poslanika, i pismo je naglašeno za ovu dvojicu braće, sinovi Đulandovi. Neka je mir na one koji slijede uputu. Pozivam vas da prihvatite islam. Trebate da ga prihvatite i rezultat vašeg prihvatanja će bit ćete zaštićeni. Ja sam Allahov poslanik i poslan sam cijelom svijetu da upozorim sve one koji su živi. Ako prihvatite islam prema islamskom zakonu, ostaćete i dalje poglavice. A ako ne prihvatite islam, onda vaš autoritet će biti oduzet. Prema nekim hadisima ova dvojica braće su prihvatili islam poslije nekih naravno debata koje su se vodile. Prema
drugom hadisu taj poglavica istog Džejfer je rekao ne nalazim nikakav razlog da odbijem islam, ali se bojim ako ja budem prikupio zekat ovdje i slao ga u Medinu, moji će se ljudi znači okrenuti protiv mene. Amar bin Alas je rekao da zekat koji znači oni tu prikupe će biti potrošen na siromašne ljude iz tog mjesta i on je tako prihvatio islam. Hazreti Amar je tu ostao 2 godine i nastavio je da znači širi poruku islama ljudima. On je bio vrlo znači uspješan u tome i mnogi ljudi su prihvatili islam. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preminuo i znači ostavljanje islama se proširilo cijelom Arabijom, Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je upitao Amara bin Alasa da se vrati u Medinu iz Omana. Poslije smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem Lakib bin Malik Azdi se znači kao popeo na vlast i njegova titula je bila kao posjednik krune. On je prije islama bio guverner Omana. Đulanda je bila titula koja se davala kraljevima u Omanu. U svakom slučaju on je tad počeo da tvrdi da je on poslanik i ljudi su počeli da ga slijede i znači postao je vrlo utjecajan u Omanu i ova dvojica braće su morali pobjeći u planine. Džejfer je informisao Ebu Bekra radijallahu anhu u vezi stvari koje su se desile i tražio je pomoć od njega. Hazreti Ebu Bekr je poslao 2 komandanta, Huzeifu bin Mahsen Gafanija i Al-Fadža bin Al-Sama. Oba dvojice su poslati prema toj lokaciji, jedan u Oman, jedan u drugi grad i oba dvojica su dobili znači upute da idu zajedno i da se znači počnu boriti od Omana i da idu prema Marha koje je bilo mjesto gdje se neko jemensko pleme nalazilo. I rekao je da je Huzeifa glavni vođa kad se borba započne u Omanu, a u Marva da će drugi da bude komandant. U Tarika Taberi u vezi ove dvojice se spominje Hazreti Huzeifa, ime je bilo Huzeifa bin Mahsen Galfani, dok je u knjizi u vezi ashaba njegovo ime zapisano kao Huzeifa Kalani. I ostao je guverner u Omanu do smrti Ebu Bekra radijallahu anhu. Arfadža puno ime je bilo Arfadža bin Huzeima. Alama ibn Nasir prenosi da je ime njegovog oca bilo Harsama, koji je bio poznat u poznavanju ratnih strategija. Hazreti Ebu Bekr je poslao Ikramu bin Ebu Džahala da im pomogne. Prije kad smo spominjali Jemamu i Muselmu, rečeno je da je Ebu Bekr radijallahu anhu poslao Ikremu i poslije njega Šahelbil za njihovu pomoć i rečeno je Ikremi da ne smije napasti dok Šahelbil ne stigne sa svojom vojskom. Kako god on je čekao na njega, napao je i rezultat toga je bio da su oni bili znači poraženi. Zbog ovoga Hazreti Ebu Bekr je bio znači nezadovoljan s njim i rekao mu je da ide prema Omanu. I prema naređenju Ebu Bekra Ikrima je krenuo da pomogne Huzeifi i ovom drugom komandantu. Ikrima se sastao s njima prije Omana u mjestu Ridžam i tad su poslali poruku Džejferu i Abadu. Ridžam je planinski predio u Omanu. U svakom slučaju kad su Džejfer i Abad dobili ovu poruku od muslimanskog komandanta,
izašli su iz svojih kuća jer su se oni krili od tog svog naroda kad je ovaj tvrdio da je lažni taj poslanik i sakupio je veliku armiju. Napravili su kamp u mjestu Suhar i poslali su poruku Huzeifi, Arfadža i Ikrimi da im se oni pridruže na tom mjestu. Također taj Suhar je mjesto u planinskom predjelu. Muslimanska armija im se pridružila i znači tu su eliminisali te otpadnike vjere. Kad je Ka'b bin Malik čuo da armija muslimanska je stigla, on je krenuo sa svojom armijom da im se suprotstave. Oni su kampovali u mjestu Diba i muslimanski vođe su poslali ovom Lakitu i njegovim vođama pismo. Benu Zuđejm plemenu poglavica je dobio to pismo i oni su također odgovorili na ta muslimanska pisma. I rezultat ovih pisama je bio da su svi ovi znači poglavice ostavili tog Lakita i pridružili su se muslimanima. U Diba velika borba se znači desila. Lakit je prvo bio u boljoj situaciji, muslimani su gubili tad. Kako god Allah dželešanu im je pomogao i velika plemena iz Bahreina i još drugog mjesta su se pridružila muslimanima i znači ojačali su i onda su napali Lakita i znači oni su pobjegli onda od muslimana. Muslimani su išli za njima i ubili su 10.000 njihovih vojnika i njihova djeca i žene su bile zarobljene i onda su naravno bili u kontroli njihove trgovine i svega. 1/5 tog ratnog plijena su poslali Ebu Bekru radijallahu anhu preko Arfadža i na ovakav način u Omanu znači to je bilo završeno. Muslimani su tu znači uspostavili svoju vlast. Huzeifa je poslije te bitke ostao u Omanu i znači popravljao je to stanje tog naroda tu i uspostavio mir i sigurnost. Kao što je spomenuto ranije, Arfadža je otišao u Medinu sa ratnim plijenom. Hazreti Ikrima je otišao u Mahru sa svojom armijom da bi i tu oni eliminisali ove koji su se bili pobunjenici. Zapisano je da je Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu dao jednu zastavu Ikrimi u toj borbi protiv pobunjenika i naredio mu je da ide prvo na Muselmu i poslao ga je u Jamamu da se bori protiv Muselme i poslao je Hazreti Šruhalbila kao njegovog pomoćnika. Kako god, kao što je već spomenuto, rečeno mu je da ne napada dok mu pomoć ne dođe od Hazreti Šruhalbila. Kako god, on je brzo znači to reagovao Ikrima i napao je i Muselma je tad pobjedio. Kad je Hazreti Šurhabil saznao šta se je desilo, on je boravio u mjestu gdje je to saznao i Hazreti Ebu Bekr mu je rekao da čeka blizu Jamami dok ne dobije sljedeće upute od njega i napisao je Hazreti Ikrimi, Hazreti Ebu Bekr da neće u njega ni pogledati, kao što je već spomenuto, i da neće ništa da znači sluša od njega dok Ikrima ne postigne nešto vrlo uspješno. I on jedino tad može da mu se vrati u Medinu. I rekao mu je idi u Oman, pomozi Huzeifi i Arfadža protiv ljudi iz Omana. Hazreti
Ebu Bekr je dao znači komande njima različitim ljudima, ali kada se bore svi zajedno da je Hazreti Huzeifa glavni od njih. I kad završe u Omanu svoju misiju da idu prema Mahri i onda da odu u Jemen ponovo i da trebaju da kazne one koji su znači pobunjenici. I rekao je da se nada uspješnim pobjedama, vijestima u vezi uspješnih pobjeda. I ponovo Hazur govori u vezi kako su se sastali ova trojica komandanata muslimanskih i poslali pismo i onda kako su ova dvojica iz Omana kad su prihvatili islam, znači i kad je ovaj lažni poslanik se pojavio, oni su se svi sastali u tom mjestu i poslije toga oni su znači istrijebili svoja mjesta od ovih pobunjenika i otpadnika i onda su znači tu uspostavili mir i sigurnost. Znači sva trojica ovih komandanata muslimanskih su poslali pisma ovim poglavicama koji su bili tad uz tog Lakita, lažnog poslanika, i da su tad ti poglavice napisali pismo muslimanima i oni su znači se odmakli od Lakita i pridružili se muslimanima. I Lakit se sa svojom armijom znači borio protiv muslimana i oni su izgubili. Posle ovoga Ikrima i Huzeifa su zajedno odlučili da će znači Huzeifa ostati u Omanu, da pomogne ljudima da jednostavno uspostavi mir i sigurnost, a Ikrima da krene prema drugom mjestu gdje su pobunjenice se znači nalazili, mjesto Mahra. U vezi ovoga je zabilježeno poslije znači završavanja pobuna u Omanu, Ikrima je krenuo sa svojom armijom u drugi region gdje je pleme Mahra bilo i on je tražio znači pomoć od ljudi iz tog mjesta da krenu prema tom Mahra plemenu. Znači razni ljudi iz raznih plemena su mu se pridružili. Ljudi iz Mahre su se razdvojili u dvije grupe. Jednu grupu je čovjek po imenu Šehrid predvodio, a drugu Musabba. Ova dvojica poglavica su znači razdvojili svoju vojsku, te ljude. Oni su imali također problem jedan između drugog i oni su morali kao da ubijede ljude da se pridruže ili njemu ili tom drugom. Svi ti ljudi su znači samo žudili da budu uz uspješnog poglavicu ili vođu. I ovo je ovako način na koji je Allah dželešanu podario pomoć muslimanima, jer ljudi koji su se borili protiv njih jednostavno su imali nesuglasice između sebe. Kad je Ikrima vidio da je Šehrid imao malu grupu ljudi, on ga je pozvao da se vrati islamu. Znači on je bio musliman prije ovoga i Ikrima mu je rekao pridruži se islamu ponovo i Šehrid je tad prihvatio islam i na ovakav način Allah je znači još više onesposobio tog drugog Musabu. Ikrima je onda poslao pismo Musabi i pozvao i njega u islam i da se znači ostavi nevjerovanja kako god, zato što je on imao veliku armiju, on nije želio da se pridruži islamu. I kad je čuo da je Šehrid prihvatio islam, onda znači još više se to neslaganje među njima povećalo. Ikrima i Šehrid su znači napali protiv Musaba. Velika borba se odvila i veća je bila nego prijašnja borba u Diba mjestu. Allah je znači učinio da muslimani pobjede. Muslimani su išli za onim koji su bježali i ubili su mnogi od njih. I mnogi su također bili zarobljeni.
muslimani su također zarobili 2000 kamila koje su bile vrlo dobre klase. Hazreti Ikrima je podijelio ratni plijen na 5 dijelova. Humus and Šekrit su znači bili poslani Ebu Bekru radijallahu anhu koji su odnijeli ratni plijen i ostali 4 dijela su podijeljena muslimanima. I s ovim ratnim plijenom znači Ikrimina vojska je dosta ojačala. Hazreti Ikrima je ostao u tom predjelu i znači pozivao je ljude i svi su prihvatili islam. Saib je odnio pismo Ebu Bekru radijallahu anhu od Hazreti Ikrime gdje ga je informisao o svom uspjehu. Također se spominju znači Hazreti Ikrimene postignuća u Jemenu. U pismu koje smo već spomenuli od Ebu Bekra, Hazreti Ebu Bekr je naredio Ikrimi da ide prema Jemenu kada znači pobjedi mjesto Mahra. I da bi ispunio naređenje Ebu Bekra, Hazreti Ikrima je krenuo prema Jemenu poslije kad je osvojio Mahra, dok je došao u mjesto Abjen. Abjen je znači jedno selo u Jemenu, imaju je ogromnu znači armiju uza se. Hazreti Ikrima je znači proveo vrijeme u tom mjestu da jednostavno zaustavi napade i razgovarao je s ljudima. Zbog toga što je bio uspješan, znači da pridobio ove ljude ponovo, nije imao znači potrebe da ide u sjeverni Jemen. Kad je zarobio one koji su bježali iz Naha plemena, pozvao je ljude i upitao ih je kakvo je vaše mišljenje o islamu. Oni su rekli u vrijeme neznanja mi smo bili religiozni ljudi i bili smo znači vrlo bliski jedni drugima, nismo se borili jedni protiv drugih, bili smo praktikovali smo našu vjeru, bili smo drugačiji od arapskih plemena. Šta će, kaže, da bude s nama kada prihvatimo religiju o kojoj znamo da je mnogo iznad naše te stare vjere i ljubav prema toj religiji je već znači stigla u naša srca, ušla u naša srca. U drugim riječima znači ljubav prema islamu je bila u njihovim srcima. Kada je Hazreti Ikrima znači istražio da li je ovo zaista što oni misle ili samo govore da bi se spasili, saznao je da su oni govorili istinu. Većina njih je znači ostala istrajna u islamu. Neki znači od njihovih bogatih ljudi su se znači odmetli od islama i pobjegli. Na ovaj način Hazreti Ikrima je znači uklonio taj pečat kao s njih da su oni bili otpadnici od vjere i ostao je dok su oni znači ponovo organizirali i da živi znači normalan život. Kad je Hazreti Ikrima došao u Abjen, Kejs i Amar bin Madi Kerib su se udružili da se bore protiv Ikrime, ali to njihovo prijateljstvo se brzo znači raspalo jer su ubrzo poslije toga jednostavno imali konflikt jedan između drugog i također Hazreti Ikrima je bio uspješan da i tu znači završi ove pobunjenike i one koji su se odmetli od vjere i koji su tvrdili lažna poslanstva. Pleme Kinda je bilo blizu Jemena, u Hadramautu regionu su boravili. Zijad bin Labid je bio guverner ovog mjesta. On je bio vrlo strog u vezi zekata i zbog toga su ljudi znači se protivili njemu. Kad se je Hazreti Ikrima pripremao da se vrati u Medinu, kćerka od Numana bin Džojna je išla s njim nazad, a on je nju oženio u toku jednih od ovih borbi. Iako je Ikrima
radijallahu anhu znao da je Ebu Bekr nije bio zadovoljan Halidom zato što je oženio se u toku jedne od tih borbi. Ovo sam detaljno spomenuo u prošloj hudbi, ali Hazret Ikrima je nju oženio i zbog toga mnogi članovi njegove armije su se malo znači odstranili od njega. Znači zbog tog braka mnogi njegovi vojnici su se znači odaljili od njega i ovo je bilo predstavljeno ispred Hazret Muhadžira i on također nije donio nikakvu odluku u vezi toga i on je napisao pismo Hazreti Ebu Bekru radijallahu anhu i informisao ga u vezi svega ovoga i tražio je da Ebu Bekr radijallahu anhu odluči u vezi ovoga. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je odgovorio na to njihovo pismo i rekao je da Ikrima nije ništa uradio loše zato što je oženio. I onda bilo je svima jasno i ovi koji su udaljali od njega da on nije ništa uradio loše. Numan bin Džon je došao ispred poslanika sallallahu alejhi ve sellem i tražio od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da oženi njegovu kćerku. Kako god poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije prihvatio taj prijedlog njegov i ona je otišla nazad sa svojim ocem. I zbog toga, zato što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem odbio da oženi ovu ženu, onda ti njegovi vojnici, znači od Hazreti Ikrime, su smatrali da je i on ne bi trebao oženiti i zbog toga su se oni malo kao odstranili od njega ili udaljili. Kako god Ebu Bekr radijallahu anhu nije prihvatio ovaj njihov znači razlog i rekao je da je ovo pogrešno mišljenje i smatrao je da je brak od Hazreti Ikrime znači pod svim uvjetima šerijeta. Hazreti Ikrima sa svojom suprugom se vratio u Medinu i znači ovi koji su bili odvojili od njega, njegovi vojnici su također mu se ponovo pridružili i vratili su se s njim. Asma bin Numan bin Džon se zvala ta žena. Razni znači hadisi postoje u vezi ove žene koju je Hazret Ikrima oženio u Buhari i drugim knjigama. Znači njeni islamsko vjenčanje se dogodilo, ali se nešto desilo između nje i poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali zbog događaja koji slijedi poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao nazad sa njenim ocem. Znači postoje razna zabilješke u vezi njenog imena i u vezi tog događaja koji se desio. Hazreti Musa Maud radijallahu anhu je zapisao u vezi ovoga kada je Arabija bila znači osvojena i islam se je proširio. Iz Kinda plemena bila je jedna žena, Asma ili Umejma se zvala, ili su je zvali Džonija el Bintenđan. Njen brat Lukman je došao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem kao predstavnik svog plemena i onda je rekao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da bi želio da uda svoju sestru za poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Rekao je, moja sestra je bila udata za nekog njihovog rođaka i sada je udovica. Ona je vrlo lijepa i inteligentna i molim te prihvati da je oženiš. Zbog toga što bi to značilo ujedinjenje ovih plemena, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je prihvatio njegov prijedlog i 12,5 oza srebra je kao odredio za njen meher i rekao da se obavi njihovo islamsko vjenčanje. On mi je rekao, o Allahu poslaniče, taj dar za nju je vrlo mal, zato što su oni vrlo imućnog plemena. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, ja nisam odredio veći dar ni za jednu od svojih supruga, ni svojih kćeri kad su se udavale. I onda se on složio
i obavili su nika, to islamsko šerijatsko vjenčanje. I onda je tražio od poslanika da pošalje nekoga po njegovu sestru. Poslanik je poslao Ebu Sejda, otišao je, Džonija ga je pozvala u svoju kuću. Hazreti Usejd je rekao da supruge poslanika sallallahu alejhi ve sellem im je naređeno da nose veo. Onda je ona tražila dalje upute i on joj je rekao. I onda je došla u Medinu s njim i ostavio je u njenu kuću. Ta kuća je bila okružena palmama. Njena porodica je poslala jednu kao sluškinju s njom. Hazret Muslim kaže i u našim zemljama bogati, znači porodice pošalju sluškinju sa svojim kćerima, tako da se neko o njoj može da brine. Pošto je ova žena bila poznata po njenoj ljepoti, žene iz Medine su htjele, znači, da je upoznaju i prema njenom, znači, poslije ona rekla u vezi ovoga da jedna od žena je kao je nasavjetovala da ona mora da uspostavi autoritet kao nad svojim mužem i rečeno joj je kao kad joj priđe poslanik sallallahu alejhi ve sellem da ona treba da kaže ja tražim Allahovu zaštitu od tebe. I kao na taj način on će da bude više kao privržen tebi u tom smislu. I Hazret Muslim kaže ako ovo ona nije slagala, što je ovo što je ona rekla, onda je vrlo moguće da je od neko od licemjera je napunio ovakvim znači informacijama ili savjetima. I kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dobio vijesti da je ona stigla, otišao u njenu kuću u koju su je smjestili. U hadisu je zabilježeno kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem je posjetio, rekao je kao predstavi se ispred mene kroz naš brak, na primjer, i ona je rekla kao da li se kraljica predstavlja običnom čovjeku. Ona je, znači, baš sačuvaj sebe smatrala nekim velikim statusom, da ima veliki status. Ebu Usejd kaže, pošto poslanik sallallahu alejhi ve sellem mislio da je ona nervozna i da tako govori jednostavno i da ona kao ne zna njega, stavio je ruku na nju da bi je kao smirio. Kad je on to uradio, ona je rekla tražim zaštitu od Allaha od tebe. I kao kad poslanik je čuo Allahovo ime, odmah je ustao i rekao tražiš znači zaštitu od onoga koji znači daje zaštitu svima u znači boljem i najvećem mjeri i ja prihvatam tvoju znači to što si tražila. I odmah je izašao iza te njene kuće i rekao je o Abu Usejd da njoj 2 kao platna i pošalje nazad njenoj porodici. I osim znači njenog vjenčanog dara koji je poslanik sallallahu alejhi ve sellem joj dao joj je kao znak njegove pažnje i ta 2 platna. I to su bila 2 velika bijela platna vrlo dobrog kvaliteta. I to je dao da bi ispunio naređenje u časnom Kur'anu i to je u naređenje za žene koje se razvedu prije nego imaju ikakve bračne veze sa muževima i poslanik je poslao nazad njenoj porodici. Ovo je bilo vrlo znači teška vijest za ljude iz njenog plemena i svi su je kao korigovali. Ona je odgovorila da je to njena kao loša sudbina. Govorila je da je prevarena jer joj je tako rečeno da uradi i kao na taj način će dobiti kao nadmoć kao žene iznad svog muža.
Da li je to bio razlog ili šta je god bio razlog, ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem se odmah razdvojio od nje i vratio je nazad. Ja sam također ovo spominjao kad sam govorio o ashabu Hazreti Useidu. U svakom slučaju tad Hazreti Ikrima se je vratio u Medinu. Kad se je vratio u Medinu, Hazreti Ebu Bekr mu je rekao da ide da pomogne Halidu ben Seidu. Hazreti Ikrima je tad bio raspustao svoju armiju da se odmore, onda je Hazreti Ebu Bekr pripremio drugu armiju za njega. Razlog zašto su oni dobili znači dozvolu za odmor jeste zato što je on osjetio da su oni preumorni zbog velike borbe koja se je već desila i tako Ebu Bekr je pripremio novu znači armiju i onda znači dao mu je zastavu i krenuli su prema Siriji. Ako Bog da, uspjeh koji je Ikrima postigao u Siriji i tu je postao i šehid, ću spomenuti kad budem govorio o toj borbi. Peta ekspedicija je bila vođena pod komandom Šihalbil Hasana. Hazreti Ebu Bekr je poslao Ikrima prema Muselmi u Jemamu. Šerahbil je bio poslan prema Jemami također. Šaharbil bin Hasana je, njegov otac se zvao Abdullah bin Mata, a majka Hasana. Neki ljudi su ga zvali Kindi ili Tamimi. Šaharbil otac je preminuo kad je on bio malo dijete i zbog toga je bio poznat po majkinom imenu Šaharbil bin Hasana. On je bio među prvim muslimanima i sa braćom je se migrirao u Abesiniju i kad se vratio iz Abesinije boravio je u kućama koje su pripadale Benu Zurejk. U toku vremena Hulafaj Rašida bio je poznatiji komandant, a preminuo je u 18. hidžetskoj u 67. godini. I to je zbog kuge koja se tad proširila. I kao što smo već spomenuli, Ikrima je napao prije nego što je Hazreti Šerahalbil stigao, na Muselmu znači napao i on je želio da bude ta pobjeda njegova, ali Muselma je pobjedio tad i onda kad je Hazreti Ikrima, znači kao što sam spomenuo, javio u Ebu Bekru, onda Ebu Bekr radijallahu anhu mu je poslao pismo u kojem ga je naružio i rekao nemoj da se vraćaš u Medinu sa ovom znači svojim gubitkom jer bi moglo to da uzrekuje jednostavno da izgube moral za borbu drugi ljudi i da se prepadnu i onda im je rekao da ide prema Omanu. Tada je Hazreti Šrahabil i dalje putovao prema odredištu. Čuo je da je Hazreti Ikrima znači bio poražen i zaustavio se na mjestu i pitao je Ebu Bekra radijallahu anhu da mu da upute. Ebu Bekr je rekao da čeka u tom mjestu dok mu on ne javi. Rekao je ostani tu blizu Jemame dok ne dobiješ novo naređenje, ali sada nemoj da ideš da napadaš onog Muselmu. I Hazreti Ebu Bekr je onda poslao Halida bin Velida prema Jemami i rekao je Šrahabilu da čeka dok Halid ne dođe. I onda kad završe uspješnu borbu u Jemami, onda trebaju da nastave prema Kuza plemenu i da pomognu Amaru bin Alasu protiv pobunjenika tu u Kuza plemenu. Ne samo da su oni se znači ostavili islam, ali su aktivno radili protiv islama. Kuza je bilo poznato arapsko pleme. Hazreti Šrahabil je čekao Halidovu radijallahu anhu armiju, ali tada Muselma je napao na njega. Dok je govorio ovo, jedan autor piše
Hazreti Halid je i dalje putovao prema Jamami, ali Musalmina armija je napala na Hazreti Šahabila i oni su se morali povući. Neki historičari su zapisali da je i Hazreti Šahabil učinio istu grešku kao Ikrama radijallahu anhu, da je napao kao Musalmu da bi znači bio pobjednik i da ga je kao Musalma pobjedio. Kako god ove tvrdnje ne izgledaju tačne, zbog toga što je Muselma čuo da će se Halidova i Šahabilova radijallahu anhu armija sklopiti, on je onda požurio da napadne na njega. I oni su uspjeli da ih, znači da se oni povuku, ali kad je znači se sastao sa Hazreti Halidom, Hazreti Halid je kao naružio njega. Hazreti Halid je bio tog mišljenja, ako armija nije sposobna da se bori protiv nekoga, onda oni trebaju da čekaju svoju pomoć, umjesto da se bore protiv jače armije i onda da budu gubitnici. Hazreti Šahabil se onda pridružio Halidovoj radijallahu anhu vojsci. Halid radijallahu anhu ga je postavio za jednog od komadanta u bataljonu. Hazreti Zaid bin Hatab je također i Abu Huzeifa bili su također na lijevoj i desnoj strani komadanti bataljona. Prema uputama Ebu Bekra radijallahu anhu, posle Jamame, Hazreti Šahabil je otišao u Benu Kuzama da se znači tim protivnicima usprotivi sa Hazreti Amar bin Alasom. I zapisano je da su oni napali te pobunjenike. Sad Balk pleme je napao Amar bin Alas, a Kalb pleme je napao Hazreti Šahabil. 6. ekspedicija je bila gdje je Amar bin Alas bio poslan da se znači suprotstavi pobunjenicima. Hazreti Ebu Bekr mu je dao zastavu i naredio da se suprotstavi Kuda, Vadija i Haris plemenu. Oni su bili pobunjenici. Kuda je bio vrlo poznato i popularno arapsko pleme. Kratak opis Amara bin Alasa je sljedeći. Njegovo ime je Amar, titula mu je ili nadimak bio Abdullah bin Abdullah ili Abu Muhammad. As bin Gail je bio njegov otac. Majka Nabuka bin Harmala. Prema jednom hadisu majka mu se zvala Salma, a Nabuga je bila kao nadimak njen. Amar bin Alas je prihvatio islam u 6. hidžretskoj. Poslanik ga je postavio, sallallahu alejhi ve sellem, ga je postavio za guvernera Omana i tu je ostao do smrti poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Poslije toga je krenuo u druge borbe u vrijeme hilafeta Hazreti Omara radijallahu anhu, bio je guverner Palestine. Njegova znači poznati uspjeh je osvajanje Egipta. Kad je pobjedio Egipat, on je bio postavljen, Hazreti Omer radijallahu anhu ga je postavio za guvernera Egipta. U vrijeme hilafeta Hazreti Osmana znači bio je znači uklonjen sa pozicije guvernera i onda se preselio u Palestinu i tu je živio kao u osami. Mir Muavija ga je postavio za guvernera Egipta i tu je ostao na toj poziciji do svoje smrti. Zabilježeno je da je preminuo u 43. hidžretskoj, dok prema drugima u 47. hidžretskoj je preminuo. Neki 48. dok drugi opet 51. hidžretskoj.
Hadis koji govori da je preminuo u 43. hidžretskoj godini se prihvata kao najtačniji. Hazreti Amar bin Alas je bio vrlo dobar govornik, vrlo inteligentan, vrlo dobar u politici i veliki komadant. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je znači povjeravao mnoge ekspedicije. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da porodica Amara bin Alasa, njegov sin Abdullah i Umi Abdullah je jedna od najboljih porodica. Autor piše da od 11 zastava koje je Ebu Bekr radijallahu anhu naručio da se pripreme, jedna je bila za Amara bin Alasa. Hazreti Ebu Bekr ga je poslao da se bori protiv Kuza plemena, jer u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem on se još jednom borio protiv ovog plemena, Datu Salasil borba, i bio je vrlo upoznat sa tim plemenom i svim putevima koji su vodili do njega. U 8. hidžretskoj časni poslanik ga je poslao Džejferu i Abadu da im predstavi učenje Islama i pismo je također poslao preko njega dvojici poglavica u Omanu. Ovo je bilo vrlo uspješno i ljudi u Omanu su prihvatili Islam preko njega. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio vrlo zadovoljan njegovim uspjehom i postavio ga je da prikuplja zekat u Omanu. On je bio još u Omanu kad je dobio pismo od Ebu Bekra radijallahu anhu i informisao ga je da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preminuo. I posle smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem mnogi arapski plemena su ostavila Islam i da bi ove pobune zaustavio, Ebu Bekr radijallahu anhu je pozvao Amara bin Alasa da se vrati u Medinu i on se vratio iz Omana u Medinu tad. I da bi zaustavio ove pobunjenike, Ebu Bekr je pripremio 11 komandanata i tada je naredio da Hazreti Šahabil kad završi uspješno posao u Jamami, da ide prema Kuza plemenu gdje je bio Amar bin Alas i da ih sa njim porazi. I oni su tad napali Benu Kuzaha. Detalje ovoga su spomenuti na sljedeći način. Benu Kuza nisu prihvatili punim srcem Islam, nego su samo prihvatili kao neki druga plemena ili iz straha ili sa tom nadom da će postati još bogatiji ili poznatiji. I njihova srca nisu bila utopljena u ljubavi prema Islamu. Poslije smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem, minutu kad su osjetili da su muslimani nejaki, oni su prvo prestali plaćati zekat, onda Amar bin Alas čim je dobio pismo od halife Islama, otišao je sa svojom armijom i kad je stigao tu vidio je da je Benu Kuza bila spremno za rat. Velika borba se desila i kao što su u prošlosti izgubili, ponovo su bili gubitnici. Amar bin Alas je opet uspio da ih vrati u Islam i onda je prikupio zekat i odnio u Medinu. Ako Bog da, ću nastaviti sljedeće ove ekspedicije u budućnosti. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر